Katanot District Rural Development Agency DRDA Riboy District ha kasnginingkong kalau pelong ya ke program rakhi kerpang ya ke International Women's Day ha District Library Hall ban burom bat ajing yero ya ke benta ke pekongsan jong kilong kemi ha ke imlang salang. Ya kini ke jingelang lawan banyadon lang daw MLE ke nongpo uba Miril Bonds aim ke mukongsan ke MDC ke nongpo Corona Kemden ke lalongkum kesebut kongsan. Hagani kesengi la sakilang ro deki officer jong ke district kentup yo deputy commissioner ke Riboy district Wabilash Baranwal ADC ke Riboy district Kepala Kentiu Rani Raja Brahma MCS bat project director ke DRDA kumjuru ke A Pradhan bat ke E Marak ki bedai ki assistant commissioner. Kajing temu juga ni ke program ke longban penpau ya kajing ithup kajing ai buram ya ke benta ke pekongsan jong ki kentai ya ke imlang salang kamtam ya ki kampen roy ya ki snong ki thau bara ki program ban ai jing rap ya ki pat pa kinong keren ya ke ni kajing elang ki la penpau bi ki long kemi ki don ke benta ke pakrau ha kajing pen klan ya ke ying ke sem bat kumju ru ha kajing pen roy ya ki imlang salang. Hakani kesengi ke DRDA kala ai kusnamru ik Southly ki self help group SHG but Southly ki village organisation ki bela lebha ki kampen roi shnong bara ki program ai jingrap shiki patba nalor kata la sam kusnamru ik saungut ki community gender and health activist CGHA but saungut ki community resource person CRP kum kajing itho ik kajing tere shitom ba kajing la jongki ha kajing tere na kabenta ka bha ka miat jongke imlang salang. Kinong tere ya kini kejingelang kila kentui kilong kemi bekinang yai beteng pan shimenta shedrem haki kampen roy bat ban longru kum kinong elam haki shnong kitha. Kilo ongru bekejingerap jong ki SHG beki kinhon beper kala no senyang shibon ha kejinge kun persya kejing dup bat kejing pen klan ya ka yok kokot jong kilong ying long sem ha ka district. Na kaliang MLE kanong po ba Miril Bonds im ulapen pauru ya kejing kular ban a jingerap syasan ngut kilong kemi ki bedon jingduna ki dukat met. Ula IT ke kam Syakatanat Megalai State Rural Livelihood Society Riboy bahkan jet ikite kisan ngut kilong kemi ki bedi hok bat ki babiang ban yo ikni ke cingirap. Loong rup gani ke cingirap kan longkum ke cing ais ngop ha kerpang sy kilong kemi ha gani ke sengi kerpang ke balaraki na ke benta jongki. SSG kabanyo ay ka best SSG kal barnarong sa kuna subhan ya ke kerten yang kiriu pau nam kiriu pau kemat kibalong kikente kibala bat ya kikerdan kibaper ha ka perthei pada ha ka ri India pada ha jelah de ngimla konklet ya ka kerten kibiolat balik school berpuli ni kemau ke kerten ke jong i Sarojini Naidu ke kerten ke jong Indira Gandhi kekerten dengan Margaret Thatcher, kekerten dengan Draupadi Murmu, belum presiden juga mentang. Yang nak berklet iaitu tidak sisa nongran, IBDI Inspektor Jeneral Polis yang menjelang ni kaya jungi mentang. Jadi kekerten. Yang nak berklet kekerten dengan ikong Rebecca Suciang, belum Chief Secretary bela Somkai yang menjelang jungi. Jadi kekerten. Kibalapat ia ki kerdan kibahe apa kan? Sorgar jelas. Kelihatan cibun kiri usahain perthei lah gade gari dan yang jelas gade ni. Kibulan nos senyap cibun. Abang Iwan agak distrik ke dunia ni, mentang kesini. Ini sorok.
ikong rona ni di kente ilong MDC dengan buat polisi kita kita susah kong malah kentiu rani ide i MCS ilong ADM mentah ini nak sambil boy kita ini susah nalor ikong VRC yang nak buat morong di belakang thai nak kam but kiwe kita bersibuk di bulan Osnya lagi kambalan lagi kam snong lagi kam imlang salang Syakri Sorkal, kam sain percaya, bakal kata je. Inalala ke jom di nasinya. Kung u rangba napo ka dong bakat han ke jumi ngasuman ai kubeli terpang ke. Ye gini kita nak senyang, kita contribute, kita shibon, kita nak senyang ke jumpi. But kamtam yang jing nak senyang jumpi di kentai. Ki VO, ki SAG, ki producer group, ki CLF mentang, lagi cluster production repair itu tiwan, pirana ke jong jing nosnya. Kubi sigo ni jing nawai go tula, nawai ni bihar plus CLF, nangka umling CLF, nangka marangak CLF. Itu disam di pong itu di pau semua. Beli sibo di bawah terbukti di bawah air di sini. Dari syalendet yang dimiliki ke ibarat kita dikam, kita pelah, kita pi, halai kita bisnong, halai kita ki SNG, ki BO, kita ki. Bagi margin banong pada lu kelaskan, ya kadang kadang pun kubur, ya ki kenti. Nanti usnem kat kendai spa, katwe, larake kadang seni. Sri Women International Women's Day. Pada tu usnam arja kat kendai spa kat sau lambu dekat tratrik jom penemat bahkan lombang kesenian keribat kembang burung dia kejeng nak senyang jom kikete. Jadi kita kenal kini kalau kesini kebakar panghadu kata-kata. Berpendik kenal ya kini kejeng nak senyang jom kikete. Naga bentah demi bapak kejengkiu jong ke imlang ke salang kejengkiu jong ke senong di thau kejengkiu jong society himarok kam syong hi ha kejeng nok senyang jopi angni ngiwan ngi mikmat ya lagi jong ke senong ngi mikmat lagi jong ke kenhun balang ki bengi dan kam fer kam lele tahu ni lagi jengelang di babun di bengi ngilek kumu nong mikmat usyakri barit bangiyo kalat bende kalat bende ke awareness program kalat bende program senong kalat bende ke program kiwi program balang tu kiba kambun hi kibuan bende sim benda kiba don ke sim ban ai gaji ngetrelang kide hi kete Carolyn Hanwanja